30 ፖይንት ነው እንደምናውቀው 30 ፖይንት ነው ደብሉ ጋይስ ሌትስ ጎ 30 ፖይንት 30 ፖይንት 30 አንድ ዶናት ይሞላል ጋይስ ብዙ ሰው መኖር አይጠበቅም አንድ ሰው አንድ ዶናት ከሰጠ ስፒድ ቻሌንጅ መሙላት ይችላል አንድ ሰው አንድ ዶናት ከሰጠ ስፒድ ቻሌንጅ አንድ ሰው አንድ ዶናት ከሰጠ ስፒድ ቻሌንጅ ይላደ አባቃሽ ጋይስ አሁን ሁለት እጥፍ ነው ማንኛውም ጊፍት ሁለት እጥፍ ነው ጋይስ ማንኛውም ጊፍት አሁን ተነስ እንጂ ሁለት እጥፍ ነው ጋይስ ሌትስ ጎ እሺ ደብል ይላል ሁለት እጥፍ ነው ደብል ነው ጋይስ አንድ ሺህ ከተሰጠ 2000 ነው ብሎ ነው ጋይስ 30 ሰከንድ አለን ጋይስ ይሄን ደብል እንጠቀም ከአበባ ጀምሮ ያላችሁ ጋይስ እዚህ ጋር ፑሽ ከአበባ ጀምሮ ሌትስ ጎ ኤቭሪባዲ ከአበባ ጀምሮ ሌትስ ጎ ሁላችሁ አማኒ ቴንክ ዩ ሌትስ ጎ 10 ሰከንድ ነው ያለው ደብሉ እንዳልክ ጋይስ Thank you, Hasu. አበራሽ Thank you. ተነስ የመጀመሪያውን ተቀጣይ አሁንም ልትቀጣ ነው ተነስ የመጀመሪያ እሺ ንገሪኝ ቅጣት አንደኛ ምን እንደገና የአንደኛ ሽንኩርት ነው የምትበላው ሁለተኛ ደግሞ ፀጉርና ሻምፑ ሶስተኛ ደግሞ ዱቄት በጥብጠህ ቀደም እንደሰጠኝ ማለት ነው ምንድን ነው የመረጥከው ዱቄት እንዴ በጥብጠህ እኮ ነው እኮ በጥብጬ እኮ ነው ገባ ቶጋሽ ተቀጣል ሳልክ አስኪዳር እንደዛ ኮፒ ሊንክ ኦሶን አፕሎድ አንገው ነክቶ ሎይስ እንጭንቁ ባል ገለቶማ ነባ ሎጂስቲክ ማርቆስ ሁንዲ ኬሰነ ቴንክ ዩ ሶ ማች ገለቶማ በጣም ቆየክ ታይሚንግ ገድ ሲገረገድ ገድ ሲዴ ማርጀቹ ወይኔ ያ ሀሱክ የማለከ ሲንጆም ቢጉባ ሄዱ ተከገለጡኒ ወዮ ነባይ ቴንክ ዩ ሶ ማች እንዴ ደስ ይላል አንተ በጣም ደስ ያለ እንዴ ማሻአላህ ተቀባ ይሄው ኦኬ የዚህኛው ቅጣት ደግሞ አንደኛ በጭንቅላት ነው የምትቆመው ሁለተኛ ላስት ጌም አልኩሽ እሺ ቅጣት አለ ሁለተኛ እስቲ ዛሬ ዘይት ልሞክር መሰለኝ በኔ ቤት ዘይት ተጀምሯል ዘይት ትጠጣለህ እዛ ከነሙ በጋስ ከማታለ
የመጨረሻ ጊዜ ሼር አድርጉ ጋይስ ሁላችሁ። ኦኬ ኮልጌት ታረግ እዚህ ምላስ ላይ ማለት በጣም ትጨምራለህ። በጣም በትንሹ ጋይስ ፕሊዝ ላስት ጌም ይሄን ናሽናል። ሶስተኛ ደግሞ እንደባለፈው ቲሸርት ለብሶ ሳታውን ከጭንቅላት እስከ ፀጉር ከጭንቅላት እስከ እግር ድረስ ውሃ ትጨምራለህ። ብስብስ እንድትል ፈልጋለሁ ሙሉ ሰውነትህን። እሺ በቃ ውሃውን ጨምራለሁ። ቃሪያ ካለክም መብላት ትችላለህ። 3 ቃሪያ እንድትቃጠል ስለምፈልግ someone I'm sure man to video me amma ani shampoo su finde movie guys share last game everybody share. Thank you Divoy. Yep. ready በኢየሱስ ምንድነው እንዴ መቻይ ስነ ስርዓት እንጂ ምን ማለት ነው? ስነ ስርዓት ማለት ቅጣት እኮ ነው። ተቀጣው እኮ እንዴ ስነ ስርዓቱ ምን አመጣው እዚህ? ኖ ስነ ስርዓት የምትለኝ ስነ ስርዓቱ ምን አመጣው እንዴ? ተቀጣ ኖ ተቀጣ አይደለም። አላየንክም ማለት ራቅ ብለን ነበር ውሃውን መጨመር ያለብን እና ስነ ስርዓት ምን ያስብላል ታዲያ? ምን ማለት ነው ኤርሚ? ቅድም ስነ ስርዓት አልሽኝ ማንቺ ታይ ለኔ ሲሆን ብቻ ነው መጥፎ ታሪክ አይደለም። ቅጣት ላይ እኮ ነው እሱ አይደለም። ስነ ስርዓት ከዛ ተቀጣው እኮ ማንቺ አይቀጣም ብለሽ ቅጣት ማለት ነው። ስንቀጣጣ እያከበርኩኝ ሆነ አለበት። እኔ ደግሞ ድፋርሽኝ ደፋው። ኦኬ እኔም ደግሞ ውሃ ካለ እንደዚህ ተጠግቼ ነው የምደፋው። እንደዛ እኮ ነው ማለት አንተ እንደተቀጣህ ነው የምቀጣው እንዳይደብር። ወደፊት ካልሽ ማለት አንተ እኔ በቃ ሁሉ ቅጣት አንተ እንደተቀጣው ችግር የለውም። እንደዛ እሺ በቃ Malin Jane and her piece rin na fruit ni Jane Marie. Let's go. Jump. Last no yan ko? Okay, yeah. Let's go everybody. Tap the screen. Tap the screen. ሁላችሁም ታፕ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ፉለ ብቻ ዲቀት በቃ ዲስ ያዲቀቱ አኔ ላይ ይሆናል። ይሄ ከታች እንዳሳይሽ ይሄ እንዴ ነው ምንድነው ከታች የምታሳይኝ ደግሞ? ታዲያ አኪራቲ ስንስኒ ሱዴ መቃለች ተቀመጥ፣ እንደዛው አይ እንደዛው ተቀመጥ። በጣም ፋሚሊዎች አውልቀ ያሳየን ይላል። እንዴ ለምንድን ነው አውልቀህ የምታሳየኝ? በቃ እንደዛ ነው ፍላጎታቸው። ከዚህ በላይ ልብስ እንዳለ የዛው ተቀመጥተው ተመችቶናል። በቃ ምን አባቴ ናት ታደርገኝ ሞክሪ ዌልካም ኢስቲኒሞ ማልበት አለ ደግሞ ፈተነ መራባስ ደግሞ ማልበት ያካለ ጋይስ ሼር አድርጉ። አሁን ጋይስ ደብል ይመጣል። ደብሉ ላይ እንሟሟ ሁላችንም ደብሉ ላይ
ላስት ጌም ተሸንፈን አናውቅም። እንዳንሸነፍ ላስት ጌም ተሸንፈን አናውቅም ጋይስ። ከዚህ ኦኬ ሁለት ልብ ጋይስ፣ ሁለት ልብ ወይ ሁለት ኮፍያ ወይ ሁለት ልብ ይሞላል ጋይስ። ሌትስ ጎ ወይ ሁለት ኮፍያ ወይ ሁለት ልብ ሞ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አንድ ልብ ይቀራል ወይ አንድ ኮፍያ ወይ አንድ ልብ ጋይስ፣ ወይ አንድ ኮፍያ ወይ አንድ ልብ ወይ 3 ዶናት ይሞላል ጋይስ። ሌትስ ጎ ሞ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ። ፕሊዝ አሁን ደብሉ ላይ እንሂድ። ኮስት ታይሚንግ ከጠበቀን እንትን እንበል። እዚህ ደብሉ ላይ ካሉ ኤቭሪባዲ ከአንድ አበባ ጀምሮ ደብሉ ከአንድ አበባ ጀምሮ ደብሉ ላይ እንጠቀም። ከአንድ አበባ ጀምሮ ደብሉን እንጠቀም። ኤቭሪባዲ ጋይስ ሌትስ ጎ Woko! Whoa! Whoa! Let's go! Thank you so much. አንቺ ነሽ በፕራይቬት የዛለሽው ነባዬ ወዲ መነክ ሼር አድርጉ ጋይስ፣ ሼር አድርጉ። ጋይስ እንዳንሸነፍ እንዳንሸነፍ አንድ ደቂቃ አለን። ሼር አድርጉ ጋይስ፣ ሁላችሁም ሼር አላረጋችሁም። ሼር ውዛው ነው ጋይስ፣ ሼር አድርጉ። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማን እንዳይመጣ እንዴ አንተ ምን ነው ልትሞት ነው እንዴ? ላስት አይደል እንዴ? ላስት ጌም ግዴታ አሸንፈ መውጣት አለብህ በቃ። ጋይስ ፕሊዝ። ኧረ ምን ሰው ሲወጣ ነው ፈነፈው ሚኪ ያለ እንጸልይ ጋይስ። ኤቭሪባዲ አሁን ሞኮ ሌትስ ጎ። ታይሚንግ እንጠብቅ አደራ ጋይስ። ታይሚንግ ጋይስ፣ ታይሚንግ ጋይስ፣ ታይሚንግ እንዳይሉ ታይሚንግ ጋይስ። ማንኛውም ጊፍት ልክ 3 ሰከንድ ሲቀረው ጠብቁና 3 ሰከንድ ሲቀረው ጠብቁና ጊፍቱን አዘጋጁ። 3 ሰከንድ ሲቀረው ብቻ ጋይስ። ኤቭሪባዲ ሁላችሁ የምትችሉ ሰዎች ሼር አድርጉ። 20 ሰከንድ ነው ያለው። 20 ሰከንድ ነው ያለው ጋይስ። ታይሚንግ ሌትስ ጎ ጋይስ። Asri, thank you. Galatoon dhugaa thank you so much. Galatoon sirnaba margu ደስ ይበላች። አንዳንዴ እንፍቀድላቸው እንዴ ምንድን ነው እነዚህ ኤርሚ ጎን ያ መሰበስም በቃ ተባረኪ። እንፈልግ ላስት ጌም ነው ግፍ ነው የሚሆነው። ጥሩ አይደለም። ላስት ጌም ደግሞ አንከታተልም። ሁላችን ምን ማለት ተቀጣን ብትወጣ እሺ ግጭ ተማረክ። እኔማ ትናንት ማርኬ ወጣሁ። የኔ ቆንጆ ማርኬ ህዝብ ማርኬ ተማረክ ነው ብቻ እጅ ስጥና ውጣ። የቀጠሮ ስታሸንፍ እጅ ሰጣል። እንደዚህ ኤርሜች ዲኮ ሁለተኛ እቀጣለሁ። ሻወር ለምን ምን የሚያችልኝ አክፈና ምንድነው ደግሞ ቁብ ጥሎ ቁብ የሚጥሉ ኮምፒውተር ይዘህ ነው እንዴ? አንቺ ቁብ ይጥላሉ።
ትጠብቃላችሁ ነው የምትጠብቁት። ለማንኛውም አንደኛ ቅጣት ማለት ነው ሽንኩርት ትበላልኛለህ። ሁለተኛ ደግሞ ኮልጌት ትቀባለህ። ኮልጌት እንደዚህ ፊትክ ላይ እዚህ ጋር ትቀባለህ። ሶስተኛ በጭንቅላት ትቆማለህ። ወይ ተማረክ ወይ ከቻልክ ተማረክ ያለው የሰው ልጅ እጅ አይሰጥም። የሰው ልጅ እጅ አይሰጥም። እሺ እንጂና ተቀጣ በቀደም ራሴን ያስደረገኝ ኮልጌት እስካሁን ይኸውላችሁ ኢሲ ማሊክ ይኸው ገራሺ እዚህ ጋር ናምላ እዚህ ከንፈር አካባቢ እዚህ ጋር ነው። ከዚህ በላይ መማረክ አለ እንዴ? ይሄ ራሱ አንድ እጅ መስጠት ነው። ጠገባ ኧረ እሺ ደሳች ሜ አከሲቲ ሜነባ ደስ አለሽ። እዚህ ጋር ከንፈር ላይ ተቀባ። ምንድን ነው ያንተ ከንፈር ስር ነው ያለው ላይ ነው ያለው? ምን ማለት ነው? ወደሽ ቆይ ወድጄዋለሁ። ቻው በቃ ዲሲ ምናምን ገጠን ይሰ ማለፊን ኢሳም ኢኒናፍ ኢሳሜ ዲሲፒ akkam jirta bro? Bro itti nama qaxaqalee gitu siapa? Adilin saja sunu. anak najis tak Ukate. Ni ukate. maal jechuudha? maal jechuudha? Nama Highland bishaan leetira taqqabee deemu fakkaata harki hanqee. maal naarrabsuu dhuftee qashti? Arasi injirsi baarsi injira. kan argitaa baay'ee yaaddo keetti na ukkisiitti na ukkannee yaaddo keetti na ukkisiitti guyyaa baay'ee si nagdee miti kana Adabbii tokkoffaa geemiin yoom dhume baay'ee dabtaaf godhaa asii akka asiiti akka tokko taanee jirra adabbii tokkoffaa. gaayis filaaworii tokko naa kennu Abbaan kiyya kaleessa shawaaras galchee jira. Dubbiin nama dubbii dhoofatu anillee seenaan kaleessa harallee hojjetamuu qabjee waan yaaduuf seenaan mataa kiyyaatiin shawaara nama galcheen beeku si galchuudhaaf qophaa'eetiin jira.
soddoma olii. Okay. Yoon soddomaan seentaa jechuudha. Okay. Lammaffaa immoo adabbii lammaffaa ishii haa ta'u. Adabbii lammaffaa Godhachee isheen kan godhaa koppiin ati gartuu kan isaan tachi jira. okay. Adabbii lammaffaa jechuudha. Baaldii ni qabdaa garuu maal itti goota? Ni qabdaa baaldii isaa? Baaldii qabdu. Hayyee saanaa hoo qabdu saanaa bal'aa akkatti mazabzab yaa jaanisan. Maali makiyaati mana koppiirtu mana koppi. Mana eegamuun beekii jira. Hin qabdu booni qabdaa amma subiini. Achi keessa si galcha. Qo'aate mana koon beektu mana koo keessa waan akka jiru kan jiru. Arra dhugaa dubbachuudhaa fi wanta akka si dhaga'uutti hin jiru waan ati jechuu jirtu. Maaliif maal sitti mandamu? Dammoo minnaaggaruu minaaloo silamoo dammoo minnaaggaruu. Shaampoo rifeensa kan kee shaampoodhaan itti neeqati filatta jechuun ni filatta teessee. Guys dabalataan naa godhaa. Osoo bishaan akka sirra yaa'u jechuun bishaan akka sirra yaa'u shaampoo qofa miti. Dirqama bishaan cura xap si jeessu tokko. Kana baxxan waa'ee sanarraa bartee kana. Akkas nama godha akkatti bishaan inni filaa nama filchiisa si filchiisu akka filatte bishaan akka sirra galu. Sitti maraatee seenaa. Maal sitti manni guys namni seenaa kan inni irraa jijjiiru hin jiru. Oromoo koo seenaa kan inni irraa jiru taarikii geddaraan. Namni lilcha foonaa seenaa kan inni irraa jiru. Dhaggeeffadha warri qixaatii dhiiseettan mana hiyyaa baatanii mana raachuu dhaquu qabdan dirqama. Sababni isaa hin dhiisuun hin adabaan. Okay. Kayit shampoo. Ishi sadaqatu lammaffaa. Ati gangalachuu ni feeta ammas. Dhiisuuf kottu ba'i. Mucootu mana kee haa teessu. Dhiisiif namni na jiru hundinuu muummee godhamee ta'a. Siin dhiisu waan ta'eef. Adabbii akkamittiin dhiisaa? Ni adabaan akka abbaan heeraleessa isaa adabisan ittiin adabaan. Dhiisiif hin maal? Gocha bidiggii soddoma naa hojjedhu. Giseen adabii jedhamu silkii hundaa caccabaaba. Giseen namni biraa isa adabamu silkiin hin caccabdu laatuma jee adabamu. Giseen ansi adabii moo silkii gagagagawu. Manni ni soosaa giseen si adabu maali waamtiin akkana. Adabame ammoo na gochaa yoo barbaade manni anju. Maakii baay'ee akka baduun hin barbaachisu ishee akka baduun jiru moomuunis jira ishee qashisu. Sodaa gudduun turfiidhaatti muddiitti mudda qabee. Maal ta'u jirisa? Ucci bidiqqinaa maaliif? Ucci bidiqqinaan jedhamti. Na waliin soomanu jirtaasa? Maali? Hayyaa ta'u meeqa hojjette? Saddeet. Innaa illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun 18 jaamu wanee galle? Sodaa kelee dhaabish. Soddoma jennee hanuma ta'u uummata Oromoo isinii jecha dhiisee leemuu iyyee isinii jecha irra isinii darbu
Garuu dhugaarra yoo inni shawaarii kan tolchine waan hin fayyaa argatan natti hin fakkaatu. Shawaara immoo 30,000 malee hin galu naan jira kun. Guys, filaawarii tokko nama sagal filaawarii tokko guys. Guys, filaawarii tokko guys, filaawarii tokko Lemon comedy gifty GT. Thank you. Thank you. Firis dinata yero. Raju kusoreti lemo. Gudi nagalafechu fi lemo. Nattaqayyaru fi. Guys, double it all gargara. Kadija ko thank you. Wai anta goda wani mana kiya kunni. Guys, double it all gargara. Wal gargara double it. Nangash. Maria food. Wayo lemotia. Wai lemotia. Guys, Kala to mi abo. double it. Double it. Thank you so much for it. አሁን ስታብሳችን እግዚአብሔር አይደለም ሰገለ አሞ ዲንቀኘኝ ዋቀዮ ምቲ አሁን ስታብሳችን እግዚአብሔር አይደለም ቆባው ጅተሚ ረኮን ቀው ጊፍቲ ኮ ማለት ተከታተል ነቲ ኑማ ረኮን ቀው ካሽ ያደቢና ረጀል ቀው ጥሩ ድሮም ሴቶች እንደዚህ ናቸው የምትፈልጉት ነገር ሰጣለ sila shawari kuma soddoma jetteemti mataa dhiqachuunis kuma soddoma qofa hin jehin mataa dhiqatta rifeensa kee shaampuu አመንዲ ከደ irra deebitee እሺ ለማፋ ጋይስ ደብልታብ ጎዳ ኮፒሊንግ dhaggeeffadhu shaampuu itti dibiti mushita takiin filaa yoo qabaate akkana iddoo deebisii filii keessa dhaabite akkasitti taa'e. ማሊ ቀሽቲ ሙጾ ደበርንትኒ ምናምን እንቀቡሽ እንስሳት ምናምን እንቀቡ አስከሰት Ani barbaadee anaatu barbaade. Lammaffaan immoo bishaan saanatti neeqee fi matarra kaayyattee akkana mudhii qabattee akka nama footoo ka'utti dhaabbatte ustee. Sadaffaan pushaappii dhibba hojjetta. Takka lama sadii afur ja'a jeetee gada dhibbi. ኩሻፒን በእኙ መልካሙ ተበጀኑ Lameen keessaa akka filattuu fi akkanis maal rakkoo qabu. ኩሻፒን Xaaxaa gootee torbee akka dhibba guutaa. ኩሻፒን ሸንተማን ቤካሙ Filadhu lameen keessaa. Ka bishaaniitiif ka filaan keessaa filadhu. Maal Anillee moo'ee miidhiin jira jeetii garuu akkam tattee gartee kaayigaa. Kingboy mangisti na jiran fonada ulfat galato mangisti Kingboy fonada pamayu borsas Mangistii ko. Thank you so much. Tuta fi galatame akka na gammachiisu goote. Keetiif bagana irraa akkana goote. Kaayi. Qixaati natti mi qixaati waan hin taane natti ni min inde pushaapiin dhibba tokko intinaan pushaasii garguun maali Ani hin beeku